Kia ora koutou e te whānau, ko wai ahau, who am I? Ko Kahira Reo ahau. No here ahau. Where am I from? No nā te raukua ki te tonga, no te Āti Haunui a Pāparangi, no nā te kuia me te ao Pākehā o Kutipuna, e mihi ana kia koutou, no reira tēnā koutou katoa. Kei hea au e noho ana, where do I live? Kei Waikanai ahau e noho ana. Kia ora e te whānau. Just wanted to say I'm really happy to be aboard this waka, to be doing or being a part of this kaupapa with you all. What are my plans for Matariki? Pretty much my plans for Matariki in the future is to continue what I've been doing recently, which is trying to work on my hauora, trying to regain my health and well-being, but also learning our reo, learning to be confident and trying to speak it, and just learning everything around it that surrounds it, just about our tikanga, our kawa, just everything to do with what is, what belongs to us, what is ours, and what we may not have been brought up with, but now have the opportunity to learn and be a part of. So that's really my plans and my goals for Matariki, and why I'm looking forward to being on this kaupapa with you all. And so I look forward to meeting you and to, just being a part of this rōpū and just learning and doing the journey together. So nō reira e te whānau, kia kaha ki te ako i te reo Māori, kia kaha ki te kōrero i te reo rangatira ao i te pō. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. He waiata ki naki. Me whakaiti tātou ko te reo karanga, ho atu te aroha. Ko tō tātou hia, kia pai te noho, i tēnei kainga, he kainga mahana. Me whakaiti tātou ko te reo karanga, ho atu te aroha. Ho atu te aroha. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Mauri ore te whānau.